Yo, there's a boy. Ameniweka huru kweli, naimba sasa haleluya. Kwa msalaba kutoka katika utumwa, amenifanya kweli, naimba sasa haleluya. Kwa msalaba nimepata kutoka katika utumwa, nimeokoka na furahi, kwa dhambi zangu zimetoka, nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Mwega muthikiriria na mwirori wa Miaki na Membe TV kwiraga hano ho mucie wigue wi mucinge tomoro wa Kimani gukira gukigoco ni irio cia Ngai. Mwenyaga turingithiria rwimbo umeniweka huru kweli, ni rwimbo rukinitwo ni cover kejuge ni cover ni kuma kuria Burundi marukina makiringithia rwimbo rwega Rwanda na kawaida kwa jeni akicoka agakirika remix haha kimugithi andu mawecangamuka wega mwaka wa gituika wa kurugwo na gikeno kinene. Andu mareketie maoni mao kumana na video ino tukona John akawatirire waithaka Ngai aroguteithia twike bishop ndikaniki makionaga hari waithaka tondu akina nyimbo cia gospel mugithi ni gicikaga wega agĩgĩtwo Unisaka watirire waithaka you are very talented. Ngai arokunyitirira oguo thiete ni moni andu makirekereire kumana video ino makundi ni marĩkũ comment hau thĩ no tuke wa gushare Miaki na Membe TV.